Tribina u kulturno-prosvitnim društve Karpati organizovana, že bi poljoprivredni inženjere Andrej i Vladimir Tamašovo pobešedovali zo zemljeđilcami zo Zverbasu na temu tretirovanja rošljinoh, pirskanja i zaštita od horotoh. Roboti na poljoh žali maha. Sljedeći kidanje pojemu šotovik, počala kukurica, počala soja, už dahto ljubi skori soju, dahto kukuricu, teraz to predsudne, každi to odluči. Aktuelni dakozi žita u smislu, znači pirskac od korovča, pirskac co obavjaznoše muši, horoti nje trebalo bi za njezbac, nje dih velju odnošenju na prešli rok, ali u každom slučaju nje treba ih pocenjiti. Teraz u Jablunkoch najveći jest problem izluščađa krastavosti. Ona še často smučuje, možda še smuči u hruškog, teraz to, da pojem, šitsko ruša, takže teraz treba da še merkuje na zaštitu. I insekti isto pomalne rušaju, hodzi zvonka i pravici škodi isto. Poneže še ukazalo, že taki tribini hasnoviti, predsjedatelj Kulturno-prosvitnog društva Karpati Dejan Zahorjanski nahlašal, že še i nadalje budu organizovati taki stretnuca z fahovcami.